Isabelo Nkosi ikhumbule into eyashiwo inkosi ilanga yathi khona abantwana abazalwayo beyabantwana bakaNkulunkulu kodwa bethi behambe emhlabeni sebabantwana bakaSathane. Sizocela Nkosi phansi kwethiko lakho nyazi yezulu siyabantwana bakho noma sikhulile njemba ukhohlwa ngoba umuntu awufani nathi. uJulayi wokuqala Nkosi ebuhleni 2011 sacela ukukhula siba amakhehla akho sikhule Nkosi amakhosi afisa ukuyibona sesingamakhehla. Ngiyaqalaza lapho nje Lord ikhehla eNazaretha because ufanisa nabo kodwa siyafuna ukukhula sikhule Nkosi lo mnyaka osipha yona ukukhula sipha kwesandla sakho sihambe singabantwana bakho Nkosi singahlubuki. Nazaretha ingcwele umsebenzi wakho Nkosi ukhule kakhulu ama-region awu-8 eNingizimu awu-2 ama-region enabantu kwaZulu awu-2 ama-region enabantu eBhodi khona kuMngethi khona eGauteng khona naseMpumalanga province sigijima wonke lama-region Nkosi sitshela abantwana bakho Nkosi ukuthi ayikho into engaphezulu kwaShembe emhlabeni. Ayikho inkolo abeyithola edlula le eyafika noBhombela isimela samaMpondo. Kanti siseGauteng 21 September sine-conference eGauteng kube ne-North West kungena iKwaye stage yavela cula ngeSetswana sathi sabukane emehlweni sathi sizophakathi lapho unyazi hathu sabukane emehlweni kwathi kuthi unyazi sathi awuyiye nje iye sizoje igama lakho Nkosi ilezangarelo icula licula iSetswana laphana kodwa phakathi benokuzithenge unyazi kwavele kwaphelela-ke masecule ngeNkosi unyazi lwezulu. Besikhala izolo sithi kunzima Nkosi ukusebenza umsebenzi wakho kwezinye indawo abagoda basinikeza inkinga. Namhlanje Nkosi akekho umgodo ophambene nonabatho. Ngabe sishikane ezinzima singabongi ngendlela Nkosi amakhosi umsebenzi wakho abawaseke ngayo abagcotshwa konke lapho sihamba khona sisuke sinabo zonke igaba zabagcotshwa ayisekho indawo engenayo nabantu. Into esizile ukusebenza kahle nalabantwana uqale sivume labantwana abasafani nathi qale savuma yabona sekhuluma ingane la ithi umama unokusa umama usile ayiboni iphutha lapha ingane sine ngegaba zethu ongekusho lokuthi wena mama usile wena siqale savuma kulabantwana laba abasafani nathi baphila impilo esingayiphilanga. Ngisho bekhipha inkomo kwenzeka usuke ephethe ifoni eqoqoza ifoni ayephethe ngesinduku abasafani nabasatha noma ngathu ngoba kwangenzeka noma yini enkomeni. Bese
sabona Nkosi ukuthi umdala wasusithi nabathu ukuthi abantwana kuze ukhulumele nabo beze akube nenabathu noma benathanda bobaba umbhele baba uNtombela ngeke besanizwa labantwana manikhuluma abanye laba kuseyithi laba nenhlonipho esilindele kubona uqale thina sibuholi benabathu ukuthi no asibanikele inhlonipho abayilindele kuthina kuze nathi siyithole kubona siyasikhuze nje ukuse elimhlaka khohlwa labantu befike bacela umsebenzi Inkosi banike abaliboni iphutha befike la ukuthi ngena ngalova nje umsebenzini namhlanje la andilentamba lento zifresh babaphathi babo abaliboni iphutha manje kufanele ukuthi bahlangahlanisa nje into emele bayikhulume noma bengayikhulumi uthi vele ngalova omunye wathi wacela umsebenzi wokushemba wamnika mase kuyinabantu lapho lundi angimsabi nomlungu anginandaba nomlungu usiyabona ukuthi abanye abantu banendlela njengaphila ngayo kodwa manje badinga izwi likaBhombela lo esidala mase kufaneleke ngenabathu sitrozana kunabathu nizogida ngicule bethi mase beqedile bese sithi batana konyazi ayikho into edlula ubunazalethe emhlabeni kosamakhosi uma silasi khumbula ingalo zinde kolindlela eyayisiteze endala 1991 sasagqoka amajazi lawo emfundo 1991 yavela phezulu inkosi inyanga izulu ithi yikho 1991 sokusondela izinsuku zayo 1995 belinda bakisuka nawo phansi uNkulunkulu akasize kukhona abantwana elibanda bangazuka namanga uyusuka indoda esikhathi senkosi ilanga yasuka yenkosini ilanga ithi inkosi amakhosi ngithengilele ebusuku ngabona abantu bebuyisela amathikithi ukubhabhadisa emuva ebuyele emuva kwashiya ithi inkosi ilanga awuNkulunkulu ukubonisa into enkulu bonke labantu bebuyisela amathikithi emuva okubhabhadisa laba bafakazi amanga amagama abantu mhlawumbe hleli neyingqwembe nje unenhlanhla umuntu kodwa kadalifaka wafakaza amanga ngegama lomuntu siyafisa kukhula abantwana abanjalo manazaretha yini ukuthi inyanga izulu ivela phezulu lapho ithi yikho abantu belithanda kangaka lelibandla ayisho nokuphela amanazaretha athi lakwashembe babone lento enhle kangaka yadabukisa-ke masasuke into esisizile thina ukuthi sivumile masikhulu ukuthi khona abantu abangobhuti bethu abadala phambi kwethu khona abantu abangobaba isizile lento yikho singenankinga nje labafana banenkinga ngoba akekho umuntu omdala kubona balingana wonke umuntu okhona yaba nenkinga-ke makunjalo yingakho bese bekhuluma bethi usho umfana omncane engaganiwe wathi omakoti bayaphi kunabantu thatha wapho mfethu umnqabela angayi kunabantu banomsebenzi abenza ukukhuluma ingane encane kodwa ngapho uNkulunkulu esimlandelayo unyazo lwezulu uthi ngiyambonga umkhulu wami inyanga izulu ngokuthi bekhona nabantu alikho iqhinga bagoda alikho idlula leli labantwana funa bathola indlela yakudala kodwa bayithole ngendlela yabazokuzo njengoba nje inkosi kunabantwana bakhe abagcwele ama-university benathesa ukuba bengabantu okubizwayo kobonela abantwana ema-university ufike ukhulume ngoBhombela yibo lobu buholi lobu ushebe mabona kude wazi ukuthi kofika isikhathi lapho labantwana abaya kunizwa khona baba uNtombela khona lento abayifunayo thina sikhule nithi nihleze ekhaya kufika umgodi omdala ngathi 83 sathi sibuye esikoleni sabona indoda endala yakwamthiyane eyisikamfundisi umthiyane nangu khona indaba thiyeke izithele iyiqhinga likashembe lokuqoqa abantu abasha nangicala ukubona umuntu omdala efunda isihlabelelo esibeke esifubeni athi pheqe iphethi alibeke esifubeni isihlabelelo nentshumayelo kamfundisi uCharles weNdlovu
wathi ubombele ekhipha imgidi emkhayiteni wathatha iBhayibheli umfundisi weyinkozo ngezona 1983 ekubhekela umbangela umthiyane isikamfundisi umthiyane lawo uthi lo mfundisi zibekile umgidi sathi iBhayibheli uthi ngifuna ukubuza uShembe ukuthi lento ayisela abantu ithathaphi uShembe uNkulunkulu uthi batabanga kunisivashe sizayo hamba nilanda isitulo nisibeke lapha wafika wathi mehlala phansi yaphinda mhlathi uyakusola lokho esikwenzayo uShembe kayena umuntu wathi mntanami landa iBhayibheli endlini wathi hayi yeke asifunde lona lelo lakhe liphethe wathi uvulisa lo-1950 1983 manje awaseka amadoda angavela afike nje ngoba nendlela ibhokile wathi afika mfuna uNtombela nkosami uzodlala into ayingekho kudala manje siyafisa abantwana baNkulunkulu ukuthi labantwana sibaphathe kahle siphatheke kabi uthi umunye umntwana lapha eUJ bashumayela ukhuluma zwakhala wathi khona umshumayelo othekini angwethembe wena ngokudlala eresi ayikhatha abashumayela kanjalo siphelile futhi bazoqedwa yitho bazokwenza kwabo ingane khuleka mshumayeli ngiyahlolwa mina angazi ukuthi ayihlalephi lo mshumayeli akazi ukuthi babamkhulu ngo-1912 o-1920 owathi afundisa iy'ngane zamaNazaretha uthi ayihlalephi enakazele izodalaphe yakhe hayi bashumayele ngeke uthi le ngane masifike esabatheni wavele washumayela ngawo yahlubula ingane omunye khona la eJudiya udadewethu entembeni tethelelo ekhaya kusafakwa kuyimfonyo ufike ekhala mningi embezi uthi umshumayelo wafika wahlolwa umhendo uhlulwe izimfonyo manje no uShembe uthi ngiyancenga abantwana basenze ngakhona uthi ngiyancenga isikhathi abantu abashumayela abakhuluma njalo ngizosala nodwa emathempeni lezingane ezimele lonto leyo lezi ngane zifuna umuntu futhi ukuze zikuzwe ngeke uvele ukhulume noma kanjani ufuna ukuyiwina ukhuluma into ezizoyizwa lezi ngane ngoba zingazokuzwa zizodala oba kudlala ngathi asimusa thina yikho namhlanje la sekuyithini esizungeza ama-university zigcwale ngabe i-Catholic Chamber ngabe i-lecture room zigcwale soshaya isifundo ngoshambe bonke ngoba nalisigotshela njena khona la sisala khona kumele lezi ngane ayisasizwa kahle sengathi uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu engasenza sibe nobunye emsebenzini kaNkulunkulu siwuhloniphe labantwana nje bekhuluma kanjena banosizi baneyinkinga bayixoxayo uthela leli nkinga athi nogogo akashadanga nogogo vele ubonze iqala ngaphiki le nkinga banosizi nangu umntwana eshumayela la ubanje udade wabo yiwele zikhona lezi nkinga and bobaba nomama asimlandele uNkulunkulu kodwa-ke ibhalansi yafuneka madoda namagceke akubhalansi madoda sehlupha sinoNkulunkulu ngenxa yokuthi kuyakhalwa emuva silungisele izingane zonke izinto ezidingayo ubanje udadewabo yiwele ongaphilanga uthi ngiyafunda mina unginakile wafunda i-degree ka-3 years wafunda 6 years siyacela maNazaretha bese sicela abantu abasha ekhulukazi iy'nsizwa angishumayela namhlanje ngidlulisa imiyalezo ikakhulukazi iy'nsizwa ey'ncane sinenkinga lapha kuyinkinga ukuthi ukhona umuntu ocelela inda namanje akaya kovele emzini umuntu athi baba sengimazi iy'ngane loo nto bafowethu abantu abecele ngolidila sebebeceliwe kanti usele ungalungisile lo ndoda ujambo sibhlokha nje kanti uberedi ingane nasohlaza bafowethu nasohlaza iziyabona emzini siganile ukuthi lo mama lo zonke lezi nsuku yazi ukuthi umama ezala masifikile ekubheka ukuthi mnakwabo ingane nasohlaza kwenanjani madoda azala ngey'ngane zenkosi lo muntu lo ufile engqondweni ufile enhlizweni lo muntu iba ingane sibona ifike ekubhekeni ukuthi umnakwethu lo ola lonke sonke lesikhathi yazi ukuthi umama ezala lo kanje
ayengeke bafana bakithi amanga ngingakawanti bafana bakithi kwenzenjani and siyacela ama-psychologist abelibandla elisondele kithi nabantu abantu bahlukumezekile balimele emqondweni yikho lokuzothola iy'ngane seziyibulala bafuna abantu ukululekwa ngokomqondo ngempela isikhathi esidala sidala abanye abantu laba uvela bona isipazile ukuthi angithatha intambo ngiyihenge noma mphuze ushezi bantwana bankulunkulu asondeleni ma-psychologist ama-social worker siyihlangabeze lezi ngane uhlukumezeke wena Ntalisuthi uhlukumezeke wena Nkosana wena Nkosazana manje leyo nto leyo kodwa siyajabula bagcotha ukuthi yonke indawo esihamba kuyo sifica abantwana begcwele phama Presbyterian ivangeli bathi ngisempumalanga eMelo ngithemba ebusuku hamba ngelemoto yahamba lenkosi hamba ngezwi lakho Nkosi simphethe bengakhuluma bakhulumayo abantu kodwa sinayo omunye ishembe kuphela lezi lezimvula amen enisathanda kusamakhosi asikhathalisi namuntu asithole sibadlula kodwa sazi ukuthi akuthanda kusamakhosi Njema sengisuka emsedana umbheke kwisififu muhle umgwaqo uyavuma ukuthi ukuthinta kancane amafoteni yasingena inyamazana yathi tutu enkulu yathi tutu yavele phakathi nesayidi yengulo manje uyajika lapho ngomanga ivika kunewa ngapho yeke ngibuye ngathi nje weshe abantu bathi ngiyithaka le nyamazana yase ngithi ukuthi pho wathi nya iphathi umgwaqo ngakubiza shaba ngazi kwenzekani ngoba yayiphathi nomgwaqo kodwa ngiyishaka noma kwakuyiyo ngempela noma kungomubi lona uthi mawuthe uvika vele ufe ngiyabojwayela ukuvike makhosale ngoba ukuvika into engekho umokuka athi zokuphosweni moto ngathi hey ngivikele kodwa ngase ngimbize uthemba wami unyazi lezi amen awu madoda sibabaza Nkosi nazi isiko zakho emva kwethu sizokubabaza Alena bathi Nkosi sicela ukukhula sikusebenzele into ebuhlungu esibhekana nayo abantu abengenzi lutho kuleli bandla bagada abantu abenzayo bese bayabahlasela yesi ngakutsho lokho yabona abangenzi lutho abahleli Moja asukuma ngisho uNkulunkulu uke washo uNkulunkulu ophambi kwethu wathi abantu abathi bamsize nabahlasela Mungasukuma nje la wathi asukuma usebenzela ushembe akhona izilutho igaphi ukuhlasela uyambona manje lethi awuthanda ku10 million avela uthi 10 million ngathi 10 rand 10 million Yafisa bafowethu ukuthi usuka shembe mkhulu ikhona nekhona umsebenzi washembe ungabuki lothi uthathe yini thatha wakho la ukhona umsebenzi washembe mini Siyabonga Nkosi amakhosi umuso siphe wona sohlale sikubabaza phela labadala ngicela ukudlula indaba okhulume ngayo Nkosi esikhumbuzweni 1990 bakokhonzele nabantu intsha yayibulela umvangelo udlala inyanga izulu makuzokhonzelwa lenkonzo ithi seni late ukube kade nayenza le ndaba ngabe umvangelo wamakahambanga athi umvangelo uhambe ngesana seyingane khona izamanazaretha phakathi sasikhona 1990 ikhala inkosi inyanga izulu ithi babulela umvangelo wami nabambulele kulele nakwelizanga ezisibonane la manje uNkulunkulu namhlanje nohlele ehlalweni onyazi lezulu ekhuluma ngalonto kufanele masuka la sohlangana futhi ngoba kuze lento ingaphindi yenzeke ngoba abantu abasha labo manje ihleli kithi yinto kufanele soyisheleza uma sathi ushemba siyisheleze sokuthi siyishelezile kodwa kusuke ezulwini ukuthi siyilungile Njengoba khulume nganje sikhumbuzweni kuzofanele siyenze futhi sizohamba sibuholi benabasho siye komdala weinsuku siyocela iseluleko ukuthi soyenza kanjani kodwa kuthiwe ezulwini sokulungile kube kumake isikhululeka njengamanje singeqala babulala umvangeli asikacabani naNazaretha izolo bekubulalana inkatha noANC kuneyintandane kunabafelokwazi kwashinizi namhlanje baphethe uhulumeni ndawonye yabona into xa wonke ayinamsebenzi kodwa ngabe basavuka abantu abafa
asigweme uxabana ubani ukuthi asixabane sibanga into engekho singambanga ushemba simthande ngoba sibanga into esingayazi masimbanga asigweme uxabana silungise imisebenzi kuyafana soxabana kuyafana sohlala sibuyisane simusha isikhathi eNazaretha namhlanje babasembhedeni odwa ayithini ANC babusize namhlanje kodwa kunabantu abangeke besavuka bafa bafanele bagweme ukubulalana kwasemakhosi kusukuse ngiyayikhetha inkosi enkulu yasekuseni babaNazaretha umshumayeli uShabangu lo ethempelini emoyeni eyintabeni zasophongolo bantu abahle basezulwini izindlela zasezulwini ngibonga umusa ukuguqa phambi kaNkulunkulu wethu inkosi yamakhosi uNyazibezulu bantu abasha ngifisa siqonde ukuthi ezingeni lethu akukasilingani thina ukuthi noma ngabe siyalibuza inyazi ukuthi lungathi sithi lungaphunyazi kusho usayizi wami le phambi kwethu inkosi yamakhosi uNyazibezulu mawuthi ngaphi fanele ingaphi inkosi uNyazibezulu ingasali title ngoba inkosi yasezulwini eyathi inkosi yesibili inkosi ivuka likaMasilela umali ngene ezulwini ngonyaka ka1935 eminyakeni yalo engama-41 yokuthola isise ezulwini yaqinisekisile ukuthi umlayezo wale nkosi ephambi kwethu namhlanje iyawavezela amaNazaretha ale ntata akhanyiselela ma ithi ngoba le nkosi sifikile kunenkomo enyeyithi igama ayazi amaNazaretha mawa ukhanyiselekile wawuyodobela ngaleso sikhathi iphinde ihambe iye emampondweni kumkhokheli umamemela imtshela ukuthi khona icela ungaluselela sale nawe la uzothi ungahlala naye bese wena ufika igama awusawukuba ngumamemela usoba ngibheke uMesiya isho inkosi iminyaka ye-1935 ka-1976 iprofethi indaba yomhlaka 3 April 2011 ukusuka ku-1976 kuze kufike kumhlaka 3 April 2011 bantu abasha ngama-decade lawo amane o-10 yeminyaka mine mengesimhlanu kodwa kukhuluma inkosi ihuka inkosi esibili ikhuluma ngenamhla lethu kusuka ku-1935 bangazi noma siyadebela ngapha kodwa ukhona osacinga ukuthi uNkulunkulu phambi kwethu ngabe uNkulunkulu noma kunjani ofanele sikhulekele bantu abasha ukufa sifele ngaphansi kwalo uNkulunkulu ophambi kwethu umuso omkhulu asikufakaze ezingeni lethu siyinengele ukuthi inkosi nasebukhetheni lethu ulimi lungashintshi njengoba kuyidema lethu lokuthi siguqe phambi kwakho mdali wabantu akunasifihlakaleli ukuthi umsa wakho uhlezi phakade uke wathi baba yena lithi ophongolo nasethempelini emoyeni ngoJuni ulindiwe iy'nkumbi zabantu ezinye zalala ngayizolo kuyisonto zathi sizobona ushembe
wathi masekusekuseni abantu engakaze babona abangakayana wathi masekuqhamukile lokuthi baba ayi sesodibana eLinda konke kade kukhona kusiwe eLinda wathi masisuke eCrossing eBrono ngoma siyethempelini umthandazo wami uthi ngabe lamabhanti amnyama angakwazi inkosi so watshela kanjani uthi kwaba liphumanga baba liphuma kuwe lithi konke bekuseliwe ngoditani eLinda kwathi abantu abangakholwa baphenduka phansi kwabantu badinga bajabula into ongayazi intomo nithi mina bazothumana ngathobela ukuthi sicela uNkulunkulu wabantu wabuya inkosi ngomhla ka-20 November la wafike khona washaya isampuli udumo nkosi yamakhosi lukufanele into ezinto ayibeke zingelethu singathi sibonanga ziyosigweba naye noma sesicabangani kodwa ziyosho ukuthi phambi kwenu anibonanga yini ngoba okhokho nokhokho azibeni basendulo bahamba benza ngondaba uNkulunkulu eqoqweni lizi phongivele kuqala babengabuka naye bekhawulane naye uthi inkolo baba naye bathi bahambe emhlabeni abakithi basebebuya bathi senihamba naye emhlabeni kwezulu uNkulunkulu edebeni lethu phumani qokalane ekhaya nihambe nosikhonzele kuphakamile thina sihambile singamboni asiyilahlanga ukuthi konke ngesikhathi senkosi yamakhosi ungabezinde ayilingananga nabasemhlabeni esibuye sikhumbuze sakhe kwake kwafika amadoda lapho ebuseni bamaNazaretha ehamba nomndeni wawo enosisi khuluma ngokuvuma isono abantu abasha ukuthi isono uma ungazivuma siba yiqala ukusivuma ukuthetha kweqala lakho ngesikhathi sizima iyangena inkantolo empilweni yakho uma seyalungisa kungalungi kanti iqala uliyekile wangalithetha zathi izimo zomhlaba ziphethele iqala lilokuzibili lezi zafika enkosini yamakhosi inyanga yezulu zathi baba njengoba silapha siyakhala usibanibani la emphakathini usehambile emhlabeni nenkosi yamakhosi inyanga yezulu yayimazi yathi inkosi usibanibani akasekho bathi baba wathi awukabuhlungu lokho ubulawe yini sibanibani bathi inkosi lapha sithethelelo sisi sayisiye enkonzweni inkosi yamakhosi inyanga yezulu esifike ingene epulpiti iqoqe bandla ithi ngidumele eManazaretha usibanibani kuthiwa akasekho emhlabeni kanti kwenze njani emhlabeni kanti umbulele ulapha ngaphakathi ethempelini esithula lentizwe kuyona yayinesandla ekuhambeni kwalo muntu ikhuluma inkosi ikhala kodwa khona la ngithanda khona le ndoda yathi mina lelizwa ukuthi hawu inkosi siyazi ukuthi usibanibani akasekho yini nje ngimlalele engimbulele kwathi makuphuma inkonzo sekuntambama yasiyiqweqwa yafika enkosini yamakhosi ungalungile yathi baba ngizwile ukhala nkosi yami mina sizovuma isono nokuthi baba ngathi ukhuluma ngayo akasekho baba ubulawe yini ngicindezelwe ngikuthi nokuthi ngase ngimbulala nkosi yamakhosi baba ngizocela intethelelo yathi inkosi kodwa kubo bonke ungazibulale lensizwa wathi kodwa ndoda ngoba uzovuma isono ngizokucinga ukuthi asivuma ngesono umbulaleli ngesibandana yathi baba ngiyazaphaphapha ngicela intethelelo yathi lapha ekuseni njengoba sizosuka la uzosuka la kuqala khona amasango lapha ekuseni ekuqaleni kwalo bese umemeza abantu bangakini abangani bakho abasosonta nabo bekuzwe uthi yini engibulale usibanibani wathi uzoqala kuqala khona ethempelini uzoyivale lokhu umemeza babe isibuka abantu babhize ulokhu umemezile uthi yini engibulale usibanibani bese masuqedile ivalile bese ubuya kini Nanti ufuna intethelelo khuluma ngesono impilo benza njalo lensizwa yathi ngisho ngasekwa ngithule uNkulunkulu ngisho ngabulawa lesono ngifuna singiphephele kunezinto abantu abasesendazo esithi abantu bazothi ngoba zika abantu zibhekene nathi zisilindile yaqala le ndoda yasifaya ebuseni usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yimi ngimbulele usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yimi ngimbulele babuka abantu naye wathi inkosi ithe angabi namasoni sengikhathele isono ngiyavuma lento le ndoda yayenze masithe futhi ayeke imali nangelodi la emhlabeni namemeza ulivali isango yathi bantethe isibele enkosini yamakhosi yathi baba sengiqedile wathi ngiyabonga ndoda sizodibana esabathini yangena inkonzo yesabatha esingena inkosi yamakhosi inyanga yezulu yathi ndafika eManazaretha yathi hamu yathi nimzile umuntu ongathethi uye bulele usibanibani ekhaya lapha emzini kaNkulunkulu babona abantu
bavuka abantu bathi hayi umuntu simbonile abanye bathi uzaphuma phakathi kwethu kodwa sizwanga ukuthi lathi inkosi yamakhosi ngiyakubonela ndoda engumbulali awungazi wena ukuthi ngisivuma lesi so ngifuna ukubika ukuthi uqondile nevunya kwesono leso sizozivuma labantu ithanda ngibona uyiphela ngase ngibaphuca ukuzwa nakuthatha kwasala nami ukhuluma njalo ukuthi bayakusela abasanga lutho njengoba ngigulile banazoyenza into ngizwanga lutho bathi ngizwanga lutho wathi lo mfana ubengazi ukuthi uvuma nje abamuzwa ube besondile esizoba yini laba bantu athi ngimkhuba kubo nasebandleni ungathi usalonyazi okugozile wathi ngiphuthile ukuzwa ngoba bengikhuluma indaba yakhe angathi umuntu uvuma isono kanti uyasiflasha akaseli wathi ngizokuthethelele namhlanje ngiyakubuyisela ukuzwa kini maNazaretha kodwa ngicela nikuqonde ukuthi abanye ngeke ngisababuyisela unomphelo ngeke besenza lutho ngoba babekabezwa balibheka phezulu leli baba ngithi ngikhulume ngathi bakuphendule bakubhekisele ngeke ngisabanika ukuzwa bawohlale bephendulele ngithi ngithe bathuthe ubaba ngithi ngithe bathuthe ubaba wathi bathandile bathi ngiyangizwa nje manje kodwa uhambe sengivale ukuba bantu abasha sikafela ukuxuba ngizile ikhulume ekseni sikafele usembu uNkulunkulu lophambi kwethu asimethembeni lohlelo phambi kwakho uyakalwa lohlelo phambi kwakho kuyafungwa nayo bathi ngeke mana ngayo kunabantu abadalelwe mabequba kuphumelele kubo wayicimba ukuthi ile vuma kuwe ngokuzokwenza abantu bathi kuwa wabelwana lokho kwaze kwasukile ikhona imkhuba maNazaretha sengithetha yavuna ingane yasibanjwa kwasiqala ngongena kwasiwalibile igama lesicabanga lendoda ukuthi ngizokwenza njani lesibona ukuthi hayi ngoba ingasemhlabeni ithemba layo vele yibo abantu bomhlaba yasiqonde enyangeni enkulu yasizokela baba ngimkhuba lapha ngizolunga ingane sengibanjiwe manje ngiya esigobele silikhulu ngicela ukulungisa lengane yabuza inyanga una u-35,000 wathi ngawushaya phansi mangizokubheka ngeminyaka yathi nakho-ke ngisize ngesiphambi sesigubhu yasithatha lesigubhu yanini enkantolo yasho ndoda yasiphuza lesigubhu uzothi uma usiphuza sizoshophelisa lokho kufanele ngabe wazivula ngakho ngeke kube khona uzothi uma uqeda uma ufika enkantolo uyibuze imali ukuthi makuthiwa wazivula ngani okuyidalwa wena uzothi uma uyophenywa icala lingekho lutho ababuya enkantolo uzothi ukhululekile bese ubuya ephakamisa isigubhu yathi bese uphuza nathi phinde kubuyele endaweni yakho kodwa shaya imali yampha yathi indoda kulungile baba mangizibona yayithatha yaphuza indoda yaphuza ithenge isaphuza yezwa kudonseke emvuthi konke eshophelayo konke esitholayo ma hey bakithi yasifika ngabona ndoda yazi ngesandla yathi akhuza ngifuna ibona yale ngisho ubuze nje umbuzo wode manje Nkosi mawuthi ngenza ukuthi inkosi enkantolo ngenzeni ngoba ngidalwa mina yangena ikale enkantolo yathi mayithi manje uyakwenza ndoda uphila imkhubo nje yathi inkosi enkantolo ngicela ukubuza laba abantu ngenza imkhubo nje ukungisekani ngoba ngidalwa mina lokungazali anginakho lokucabanga ukuthi kwenziwa ngakho kuphela yasiyami manje yabala iminyaka iseziselo sokumanje yathi angaze ukuze umbuzo uthi indoda wathi baba kuthiwa ngidlengule entomboni ngoba ngiyali ithole yabiza abasebhezi yasingena ne-toilet bangena mabeyibuka yathi lacela i-PA yangi yathi ayofakani eyesilisa yafike yabuka yathi baba kufleti njengoba akho lutho wayengenzana lesibuka bamangazi yathi ngimsuka ngandoni ngiyamhleka kubantu abantala ngomfika isicelo sankulunkulu yona igranti yayithola iposta ahambe lo mntu awuselelipeshe nayo lokhu lithi ugili kuya ngayitila ngalokhu kubantu lapha basebephula khuluma ngethemba lomhlaba maNazaretha ngiyithemba inkosi ethu ngazini ayinasabi yafunga yasibuyele ekhaya iphume etoni ndoda yaphuma etoni ndoda yasala yaqhiyama yathi ayikhale inyanga lena hayi zizokwenzela nakithi ngathwasisa izulu libalele kodwa iphumelelanga zinawo namandla abantwana bonyazi khona kodwa bafanele abantwana benkosi khona abanikazi bazo khona abanikazi bazo bazothanda bonyazi bezulu bamuqume yasifika isala lendoda yasithi ake ngibuyeleke manje nami sengiphumule kahle fanele uqhubeke nomsebenzi engangidalele wona ngithe emhlabeni akubuyele enyangeni ngiyothatha lesigubhu esinye manje sengifuna kubuyele manje yaphuma indoda imvama-ke makuyo enyangeni indoda ihamba ngayodwana uma ingahambanga ebusuku ngoba ikwenza kuyinkinga yathi mayikothoma kekho la ekhaya waziyo ukuthi inyanga yala ekhaya ikhulume nobani ukuphile
Lathi mayesele esangweni indoda izolanda umdlalo bayo ngalesa sigubhu. Lathi mayeze esangweni ifica indisho inamanzi. Mayesiyasondela iy'nganga zakhona ey'lumayo ay'lumi. Ngishone phansi impahla zilele phansi. Yathi mayesiyacina ufuba kuthi uhambile ushone ngolwesibili. Yakha isipilo somuntu wesifazane. Kwamanga indoda inkosi wakwenze njani ngimkhonze kakhulu ni. Namhlanje akukho umuntu baba. Ithemba nasemhlabeni inkosi ukuthela. ayikhethe inkosi enkulu yakithi ebusweni bamaNazaretha unyaka phezulu. Baba Nkosi yamakhosi, dalo ezulu nomhlaba, uNkulunkulu othi mayeseshinto yenzeka, sembula nkungu kuvela ukukhanya, ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini. Amen. Lo guqile phambi kwesihlalo sobukhosi uJabulani yingwakakhumalo isibongo ezweni lasentla, Nkosi emnambithi ngaphansi komzi wenkosi umzomusha kumfundisi uMbele. Amen. Ngokuhlala-ke ngilapha eNanda ngaphansi komzi wakabhekizulu kayibonga inkosi. Ngenye imini bantwana basezulwini, phakathi komzi oyingcwele wasebuhleni, esike sizwa abantu abadala ababesixoxela bathi inkosi yesithathu yake yakhuluma ngaloya muzi ingakabi khona, yathi kunomzo lengayo, yathi uyalenga ngamaketane. Wabe usufika lo muzi phakathi komzi oyingcwele, inyanga yezulu yayisibeka umyalelo, yathi lo muzi umane uphathe kahle, yathi ingilozi nokuyibona ngamehlo.
ufika intombi yentethelelo phambi kwesihlalo esikhulu sasemzulwini izobika usizi layo baba nginosizi inkosazana kwaba seqhamuka insizwa yabe siyangicela lensizwa yathi yacela ngiyelekelele yovusa umuzi kayise uthi ngabe sengivuma Nkosi engcwele uthi wathi umlisa mayese phakathi nokumlobolo wayesemhlabela ucingo wathi cha ntombi yakasibanibana ke sihlangane khona sizothi ukwazana kangcono uthi Nkosi ngabe sengiya khona uthi okwenzeka khona ngazi kodwa waqonda ukuthi lo ntombi kabusekho uthi emva kokuba sibonene ngase ngithi ngiyamfonela kakusasa uthi angiphindanga kamthole engcingweni kuze kube namhlanje uthi kwaphinda kwafika esibili yathi cha ngiyafisa ukuba ngohlambulula ungilekelele ngiyovusa umuzi kababa uthi ngabe sengivuma uthi naye phemesi phakathi ayisingihlabela ucingo yathi intombi asasibanibane ngiyacela basihlangane khona sizothi ukwazana kangcono uthi ngoba ngathi sengengagileka ke ngiphendukele ngakumkhokheli uthi wathi umkhokheli ayikho into ezoyenziwa nganyamsona khona ngoba uyalobona uthi ngabe sengiya uthi nayo lo nsizwa ngayigcina ngayo lo langa ngiphindanga ngayithola ngisho engcingweni uthi Nkosi sengidlalwa abantu uthi manje mangibala kwesine kuthi asasesikhiyama abantwana basezulwini isilwane sona leso siphakathi wethu abantwana basezulwini sabe sesikhiyama sathi uyafuna yini mntanami ngikwazisa ukuthi kungani ube namasoma ngaka na uthi wathi yebo baba ngiyafisa uthi wathi uyakhumbula wena ngenye imini usebagcekeni nasebuhleni ukuthi wafikela ucingo lathi wonke uphutha umuze kababa mkhulu ngikhuluma ngalo baba mkhulu oyistop sokungcole ey'ngaleni zamaNazaretha lo baba mkhulu engeke ngibona ushembe ngisho ngathi uphuthuma kanjani kodwa mayeke wafika kuwo ufika zotha bese yadlula yiwo lo baba mkhulu esiwuphendula umfula la khona sibona iy'ntombi sihlangana khona nazo lo baba mkhulu ethi ushembe mehla nemkhosi yasezulwini abesafikame kuwe hamba ngenyawo amabheke ngakuwo imliba phinda jikele ngale ngakuwa phinda ame futhi wona lo baba mkhulu thina amangane zamaNazaretha esiweyayo kangathi uthi nabe senithathana liyedodweni thizeni uthi uyakhumbula emntanami uthi cha baba ngangikhumbula wathi mana ngizokukhumbuza uthi nabe senithathana uthi lagunda amadodo lawa ngezansi nabheka lezansi uthi wathi babiyabuya ingqondo uthi yini nafike nayenze edodweni kwasekusinda akekho wayengayixoxa ukuthi kwenzakalana edokotela uthi nanikwenza niyakhumbula yini ukuthi kwabe sekukhala insimbi ey'ngane yasekuseni uthi yebo baba ngiyakhumbula uthi uthi lapha ekhaya uma kukhala insimbi ey'ngane yasekuseni uthi silikhipha iy'ngilozi babeyiphoyisa ubusuku bonke uthi khipha esezophoyisa iminyonke uthi lezi iy'ngilozi mayikhishwe ekuseni zikhishwa nomyalelo ukuthi hambani kuyona yonke imizi yamaNazaretha nifike nibabusise ngenzoba fika bekwenza uma benifika behleli ngey'ndaba zabantu nifike nibabusise nakho uthi uma nibafika bengalele emsebenzini kaShembe uthi nifike nibabusise nawo uthi inkinga lenganyami inkinga yalesi sibusiso uthi siphindwa ngasikhombisa kwabe sekufika iy'nyembezi wathi angazi mntanami uthi ngithini kodwa inkinga yalesi sibusiso siphindwa kasikhombisa ngithi anginikhumbuze wey'ntombi ney'nsizwa zakuleli bandla ukuthi nakhona lapha ekhaya ikhona le nsimbi engathi besingaqaphela abantwana basezulwini ukuthi uma ikhala izosifika sikusiphi isimo sengidala phansi ukuthiwa yale yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma sikotha nabalothali abahangula ikhuluma ey'nsizweni ezazikhona ngaleso sikhathi ithi bafana bami ngiyadabuka ngoba ngibekile amadimoni eduze kwenu ithi ngifuna ukubona ukuthi lo Julayi uyophela linjani asiqaphele ukuba amaNazaretha njengoba sikhona phakathi komuzi uShembe akaphethile ukuthi njengoba sengiwuvumile lo mhlangano athi uShembe ngihloba kuwo kathathu ukuthi akashongo yini ukuthi ngibekile amadimoni eduze kwenu ngifuna ukubona ukuthi lo mhlangano
umhlangano uyophela linjani baba Nkosi yamakhosi sengihlala phansi ngiyacela Shembo ingcolo ba ungikhumbule ukhumbule Nkosi yamakhosi intombi yakangide kuyiyona ngibhekile impela Shembe makuthiwa umesulweni yembizi umondlo intandane ngikubonile ngokufakazi ngicela Nkosi ba ungikhulisele yona ngoba ike yasuka ukugula Shembo ingcwele besingasathembi kodwa ngoba wehluleke Shembo ingcwele nakho isikhona isindile ukhumbule Shembo ingcwele insizwa engiyilamaye umelusi wakaKhumalo Shembo ingcwele ucela umsebenzi ngalowo mazwi ngicela ukwehlela ngezansi Inkosi ibusele emzini Kuthanda kube kusebenza uma lokuthetha Nkosi enkulu yethu ngiyakhuleka kakhulu lo okhulumayo umshumayeli umthembu esala bahleka kumfundisi uDube mayibonge Nkosi ngiyabonga insizwa zezulu ukuba ihloniphe ningiphe ithuba lokuba ngisukume ngiphakame ngibabale umsebenzi omkhulu uFombela owawenza evela bahleka mayibongo kuthiwa ngelinye ilanga bagcwele zake zafika wadubela ekhaya ilethe ukukhuluma kwakunesifo esasikhona kwaDube kuthiwa bangele inkosi yayihleli phansi kwesihlahla kuthiwa abantu uma beqhamuka uma bebeka umfundisi le ndaba kuthiwa yathi inkosi uBombela uSimanga Simampondo sengizwile ngizofika ngelanga eliphinde ekhaya bangele mayibongo bathi uma bexoxa le ndaba yathi mesifika uBombela uSimanga Simampondo kuthiwa wayefika ehamba lomfundisi owayehamba naye namakhosazana amathathu kuthiwa bangcwele wafika ngomanzi amnyama kunoqwayimbewu ngaphambi kuba ungene umanzi amnyama isigodi ephethwe uyena umfundisi kuthiwa bangcwele babeshaya ingoma ethi waqala izitha waqala ukuphakama bangcwele amen kuthiwa bangcwele nangempela abantu babefike phela bahleka ababethe ngakho lokhu kufa okwakukhona okwakunjengoqhoko kuthiwa wakhuleka uBombela wasethi ukufa kuzophela mayibongo bangcwele umusa engikhuluma ngawo asephela bahleka ulokhu esihlabeleleni sesi-100 osesihlabeleleni 177 ethi lapho subabiza abanye osesihlabeleleni 221 osesihlabeleleni 222 mayibongo bangcwele phangone usuku inkosi isethembelizayo kwakuLwesine kufika umama wendiya okwakuthiwa uNoyinkobe ithi inkosi bangcwele ngiyawubhala umhlangano kulesithijimi esephela bahleke kuthiwa ngempela bangcwele inkosi yafika ephela bahleke yambuza lo mama wendiya okuthiwa uNoyinkobe kuthiwa ngathi inkosi muphela ukudla base bemphekela inkobe wathi inkobe umama uNoyinkobe wendiya owathi inkobe evela bahleka lelo gama wathola lapho bangcwele amen yabe siyambusisa inkosi yamnika ingane zabantwana ezabantathu eyokuqala okuthiwa uLwandle kuthi ngenye usuku ngisekhayilise bangcwele ngoba lapha ebesithi maseThekwini khonze khona kuthi indaba kaNoyinkobe ngayilalela le ndaba eqhamuke phela bahleke ngathi nakho lapho engiqhamuka khona Ngolunye usuku bangcwele kuthiwa insizwa nentombi zake zahlala phansi kwetshe la uBombela wayehlala khona umebuka imgidi umehlele buka abantu bakhe kuthiwa ngolunye usuku inkosi yezwa ngezwi ukuthi liyakhuluma into phela bahleka lithi mina sengingcolile bangcwele abasenkosini insizwa esidalakho ubaba umkhulu wamqamba igama wathi uhlezi nephi
uthi ngolunye usuku ubaba esibizile sise sesiteshi la wahlala khona ehlala ngase ethembelise kwaMathu. Uma sifika sihlala lapha uthi batabami uma nginibona liba ngaba ngisho ngikhumbula abafowethu uthi ukuba abafowethu bakubona lo umNazaretha ubuhle ngabe abadlulanga emhlabeni. Ubaba bangcwele wayethanda uNazaretha uthi ngolunye usuku baba ngimfica esitimeleni eshumayela esitimeleni uma sesibona sesisekothi esitimeleni uthi bafana bami wosani lapha uthi niyayibona lento engiyenzakho ngithi siyayibona baba uthi nize ningayiyeki lento. Wayethanda bangcwele ubaba uNazaretha ngoba ngiyakhumbula ngolunye usuku efaka phakathi ngekhaya ephethe impunzi sibancane ekhuluma yonke into sikhuluma nje thina sinemsimbo kababa ethanda uNazaretha mayibonke. Ngolunye usuku bangcwele sengizohlala phansi insizwa uthi ubaba umezwe lapha kwinyanga yesiZulu la ekhaya uthi yafika yambambatha emahlombe ithi mfana wami ufunani wena. Uthi ubaba wakhohlwa konke owayezokwenza lapha owayezokubika ngoba kwakukhona inkinga owayezoyibika emsebenzini la wayesebenza khona e-Alsace. Ithi inkosi yamakhosi ufunani wena lapha kuwe ngoba ngibona wena okhalweni lakho uney'fundiswa wena ngibona lapha unabashumayeli lapha unabagcotshwa yini oyifunakho. Yeyi bangcwele ngiyayithi kumnandi ukuba iNazaretha mayibonke Nkosi. Uthi umama sezohamba emhlabeni umama sesibizile sonke esezohamba emhlabeni ngaphambi kokuba umama ehambe emhlabeni uthi umfowethu emfica umama elele ngohlangothi imama elele kabi uyakhuluma umama uthi ngoluyambiza kodwa unyazi lwezulu lithi wena ungahambi. Uthi ngoluyambiza kodwa manje iluthi unyazi lwezulu ungahambi mina ngisakudinga ngisafuna ukusebenza ngabo. Wasibiza bangcwele umama ekhuluma nathi esesibhedlela sonke esiyala ngokuNazaretha ngakhumbula ubaba esiyala ngokuNazaretha ngiyisho ngijabula uma ngibona iy'nsizwazethu zithe shi ekuNazaretheni ngoba bangcwele lokhu uNazaretha kwangena kwaTaleke ekhaya uthi umkhulu wethu bafana bami ubaba wenu njengoba mina ningamaNazaretha thina sazi ukuthi asingene ngani eNazaretheni ngoba thina siyasazi ukuthi basashembe la ushembe khona owayibhaphathisa khona mayibonke Nkosi. Ngiyabonga insizwa zezulu ukuthi ningile ithuba ningihloniphe. Ngiyacela ukuthi sengathi inkosi enkulu esesikalweni ngakhumbula umndeni wakithi la sisuka khona senabazali bangcwele sizintandane kuya ukuthi noma ubani uyonile esele ngezansi silalelana kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi senkolweni bakhe. Amen. Sifisa ukuthi sengathi nomusa sivele bahleka bangcwele ngothintayo sengathi ingakhula iziba zinamathele khona zingapheli ngoba bangcwele kunomlando omuhle kaNkulunkulu onothile. Nkosi kusebenza. Ngikhethe Nkosi yamaNazaretha uyazama. Umntwana kwamkhonazi emzini esimpuza ayibonke Nkosi. Kwasesithole amaNazaretha engcwele Thixo uNkulunkulu omlunga baba ngiyazenzile sangena sizinsizwa sizokwenza le ndaba leyo owasibekela yona wasabela yona sathi Nkosi yomlunga umsebenzi lo sisethole wase ukhuluma uthakabanga njengoba lapha ngiyamazi uNkulunkulu wemizithu baba sathi angisiyezwa angisilalele uthi sathi khona ukuphakamela ukubhala uthi wahlezi inkosi ulangaphuma sigodwa njengoba lekhaya abahambi uthi bahlezi nje ukunikelwa kwase banikela abantu basekuhlala uthi kwathi ngatheni kwaseqolela umntwana eqhamuka ephethe ingane nowomntwana wenza ukuthi bathasuka Nkosini abadinafika wasebuza mthengwane waseyasho anti uthi wayiphethe ubaba uNazaretha uthi wasuka mbeka phansi wathi kanti nomuntu wathi mbekeni phansi uthi kwathi netheni wasekuqhamuka inkomo
uthi inkomo yaqhamuka yathi ifike imhaqa lo mntwana lona ithi yafika imhaqa lo mntwana uthi yamhaqa ngolimi ithi inkosi yabonela inkosi yamazulu ivuka yathi no uyisuba umuntu uyazenzela imhaqa ngolimi bayibonga inkosi Nasi khatha number 2. Phayasana ehlala inkosi yamaNazaretha. Nasi ibuka le yathi batabani yathi uDreva udlangisa. Yathi sangisa ngiphelezele. Sambe siyebhekisiya. Phakaphuma inkosi ngokhofu yahamba emahlathini yadlula yafika amaphoyisa eyindile yasibizangisa nakamaphoyisa nkosi yamaNazaretha abasibimba inkosi yama phansi kwesihlahla isihana kemntanami yayisibeka isandla kanjena yayisibeka isandla yakhe babenzani hayi imali esangevula ubuthongo uthi bafika amaphoyiseni amaphoyisa ayiphethe ibhamu phaka amaphoyisa akaze babona Hama afika kumama wamemela afika yafika inkosi yamaNazaretha yathi baba sengifikile ngizile ezulwini kuyakhala lapha ukhala umntwana hayi ubani umntwana inkosi yamaNazaretha uthini amakhosazana yathi mbamba yathi nika amakhekhe yathi mthika amakhekhe yathi mbamba yamphikisana yambamba amahlombe yathi kufanele kodwa baye phakathi bekunjani amaNazaretha Ithi inkosi yamaNazaretha ithi nizamna nomuntu ongafuni ithi sabathe ngibhekalela ubani bamthengqa ibhekalela yemkhoko bethathi imali ithi namhlanje ithi namuhla ithi inkosi yamaNazaretha wonke usuku ithi batabami kufika abantu ababili lapha unkosikazi wathi inkola abantwana yathi inkosi abantwana bakhabeko ngoba kuyenzeka ungabaywa lutho wathi ngicela abantwana yathi inkosi abantwana bakhabeko yathi ibuya ikhumbula inkosi yamazulu omhlaba kuba yesezulwini yeselethina molindini yempideli Nazaretha umanyana kushengokuba Waba muyiNazaretha khona noma ifike izinto uthi yini ngakushona ngothando kaShembe ukuzingedwa ukuboshwa indlala noma ngabe yikuphi uNkulunkulu ongithembe kuyenzeka ekudikile noma yini Nezito kodwa wena uhlala ethandweni elungithembe ubuze ukuthi inkosi yini ngayishona ngothando lakho Waba ngelinye usuku phakathi ngesikhala insizwa engikhokha wami yasuka phakathi kwasemandazini yahamba yabheka ePhakameni abantwana ingabatholi isifika phakathi komuzi wasePhakameni besifika uGagane besifika iseze uGagane bese lithi inkosi baba izomthiyane uyayithi mntanami wena Ithi umkhokho uthi ngacela Nkosi ngathi Nkosi ngivule ufikile ngoba ubona Nkosi abantwana anginabo ithi Nkosi sePhakameni iphondeka yasamampondo yabambisana yathi mntanami nabo abantwana bakho nababala ngegama yathi uqala ukuhlangisa yathi owesibili mboneni yathi owesithathu umntwana bazo zonke njalo
bathi abantwana sebezele sekusithatha inkosi yesibili bathi inkosi mkhulu ebonayo bangaphuma sikothe bathi mkhulu thina phasi nayo intombazane uthi yabo uMahlombe yathi hawu ubantu abawini kwathi ngithiyane hayi ngithele luthele mina lokhatha mina bathi bona uthi yathi ngizombuza yathi ngithiyane awusho ngani ukuthi ingazi lentombazane awunazo yathi inkosi ngiyithola ngiyachitheka uthi inkosi ilungileke thina sizokunika ezulwini ingane yethu uthembisile igama layo ukhona namhlanje uyaphila ugogo wangu yonke Nkosi ukuma ngiyabona inkosi kambe lokho kubaluleke kakhulu inkosi nisho inkosi ukuthi awufani namanye abantu ngifike kubona inkosi ethibethina ngiyabona inkosi nawe inkosi ngiyisebenzisa inkosi nezimhlaba ngiyabeka lonke inkosi isizwe ngiyiphethe inkosi wazi namatheka inkosi wathi inkosi ngicela inkosi ngibeke khona ngicela inkosi umshado inkosi waba yindlu ezini inkosi waba mkhulu ngaphansi zonke waba usho lethu uzoba khona Nkosi uphela unjalo inkosi uthi umfundisi othize edidekile unkosikazi waba Israyeli uthi ngididekile ngazi ukuthi lapha kumina kunjani nami umakoti inkosi ufikile phakathi komuzi wasekhaya wathi bheka uvuka lokusini savuka zonke izinto ngathi ngiyabuya ekuseni uma usabona ekuseni inkosi wabamba inkosi intambo wathumela ingane inkosi wabamba intambo yokuqala waphinda wabamba intambo yesibili wakukhipha isibusiso uthi ingane sekhipha isibusiso wathi ubuya yathi buya ingane yathi ubaba ngibuze ukuthi wathi ubaba ngibuze ukuthi umntwana ngithembele What about what put it back home? What put about that? What is all the food that comes to put it on? Stand up all that. The corner of some of them, Saba. Don't be down here to come here and the family. A corner to one coat. I'm a bit of fun. It is time to go to the morning. You call me the day coat of the so the man coats, creating coat of the coat. And then the coat of the Zimanali. I hope I see up. Oshiba akhoda inkosi awufike ngikho inkosi abazofika ngikho akukho osula inkosi empilweni yami inkosi wathi impilo seyiphethe igama inkosi sesifuna indawo sekhaya wakufika olebusuku wakufika inkosi wakungibuza wathi hawu uyasaba yini khathi inkosi angithathi nawe namhlanje ngithatha ngekhaya uyile thina wona lithi nawe sinevele ngizanani ubuyile thina nawo nje bangazana hayibo sanda inkosi Ngoma amashumi amabili nanye nanando
Siboshwa Simayedwa uguqile phambi kwakho Nkosi Thami emandeni ethembele lekuphileni ngokwamatoho noma ngokuzama impilo ngisegoli sembukweni ithembele khululwe Siboshwa sibonga umusa sibonga uthando futhi osithanda ngalo noma Nkosi sinezono zonke inkosi zikithi ngoba zashiya obaba bethu kithi khululwe Siboshwa ngelonye usuku kwakukhona umuzi lo muzi Nkosi ayikho into ababengenayo phakathi kwabo babengaswele lutho yonke into abayifunda bayithola ngaso sonke isikhathi abafunda ngaso usizi kuphela Nkosi yamakhosi ababenalo lolunye babenganalo abantwana isikhathi eside kwaze kwagcina kwavela umugayo ukuthi kukhona lezi ngane ekuthiwa ziya-adopt bahamba bayifuna le ngane babhalisa amaphepha khona bakhetha bathele phakathi nawo base bebayalela laba bantu abazobanika le ngane bathi le ngane kufuna nazi ukuthi inokufa okuphile okubuye le ngane inokufa okuphile kuyo ngesikhathi esithile iyajova ngesikhathi esithile iyiphilisa kufuna-ke nina liqiniseke lokhu ukuthi ngalezi khathi ezibekiwe liqiniseke ukuthi ngempela makufanele ajove uyajova makufanele athole iphilisi uthole iphilisi bakubona kulula babona ngeke bakhohlwe lezi zinto ngoba babehluphekile bayithatha le ngane yahlala ekhaya kwahamba isikhathi kwaya kwase kubonakala ukuthi impuphu masiyithengela ekhaya ayisayiqedi nyanga ngoba sekukhona umuntu odlayo uyadla futhi lo muntu ayikancane Baba seye rice sekuthi manje ophela isonto lesibili soselithatha ukuthi nalo liyophela kanti kanje lihlala kuphela base behlala becabanga ukuthi no okay sesigcinile ikhatha anikezwa ngazo amaphilisi najova ngazo kodwa manje ke ngokudla kuyaphela sizakwenza njani wayesethe omunye hayi asinciphise ikhatha adla ngaso nangekhatha ajova ngaso nangekhatha ajova ngazo amaphilisi bese ukudla kuzocishe kube ngcono base bayakwenza lokho kuhamba isikhathi yayiyagula le ngane ngoba umjovo ayisawutholi ngesikhathi namaphilisi futhi ayisawathi ngesikhathi waya babona isigula kakhulu bayithatha bayiphilisela lapho ababekade beyi-adopthe khona bawo bathe sesiyehluleka le ngane ngoba iyagula kakhulu umbuzo wafika wabuzwa wathiwa konje ngesikhathi limthatha lo mntwana lapha bathini kimina basebesho nakwenza yini hayi sakwenza kodwa sabona sekwenza ukuthi asishintshe ikhatha sithenga ngiyabona-ke into egulisa le ngane ukuthi ngingenashintsha Nkosi yamakhosi sesabi ingane waseboleka zona mzukwane sibhabhadisa ngoba sikhona Nkosi ngisuke noma ngingenamali ngabona ukuthi anginayo kodwa ngiyahamba ngejudile bengifisa into yodwa Nkosi yamakhosi ingane sembo wangiboleka yona ngoba izofuna umjovo wayo lapha phambi kwakho uma Nkosi ngizoyincisha lowo mjovo ngizogcina nami nginciphe ebusweni bakho sizojova Nkosi yamakhosi sizodla lelo philisi Nkosi elibuwe esandleni sakho ukuthi umuntu ulikhipha Nkosi silithole sonke ukuze uthande lwethu olithanda wena Nkosi lungapheli elese Nkosi olukuwe-ke lungaphezulu kokuthanda thina ngoba thina lithanda elifisayo kodwa ngiyazi Nkosi utholo wakho lukhulu ngoba uthanda Nkosi noma siphi
sifukamelele inkosi yamakhosi bese kuthi inkosi abantwana sithe bona shembe bangamuki kithi bangagcina inkosi sebenza kubo sebezovalelisa ngoba inkosi uma isesukile kini sezovalisa kubo ngizobonakala sengenza izinto ezingafanele phakathi kwalo muntu ngizobonakala ngingasenayo umuntu ongilawulayo ngoba umthathile wambuyisele ekhumbini wombeka ngoba sengemhlukumezile mina nje iphilise elikhulu mangathi noNkulunkulu manje athule la sesikaleni athi ukugida awukho ngavane ngiyise ngona philisi lelo ngona philisi enginalo ukuthi mayokhala isigubhu emva kwami ebese ngisikhontenze kawo kini ngizocela umjovo nkosi yamakhosi khule nkosi izulu nomhlaba ube ngangentaba ungasishiyi inkosi ekudeni ukhumbule imizi yobaba esebeyodwa nkosi engasenalutho kodwa inkosi ube uNkulunkulu phezu kwayo futhi ube isihlanga kuyona inkosi ibusise elizweni Landela Emunva Landela Ngekhetha inkosi enkulu yasePhenda nganazayo inyazi lezulu oguqile usimangaliso wanzuza endebe ethembeni lasenkanyezini baba uMshimane Sokhe umkhokheli umama wagwayo uNkulunkulu wasephakameni ngikuqala lapha inkosi ukuzokhokha noma inkosi ukuzawubonga ngingumntwana okhula ekhaya komame ngoba kithi kwabhubha bonke abantu kodwa into engiqaphela lapha ekukhuleni isifo sokucindezeleka uma ngilele ebusuku waqala ngimncane ngiphupha ngijafa izinyoka ngaze ngafika nasesigabeni sokungena ebufaneni lento yaze yakusuka kimi ngakhula nje ngafunda isikole lento ikhona ngaze ngaphuma nasesikoleni kwashana isigaba sokuba ngigane lento yaze yamuka kimi nakuguqe khona ngangiceba lento noma phi uma ngithola ithuba ngangeze ngayikhohlwa ngoba yayihlupha kakhulu uma lento izokwenzeka abantwana benkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngangivamile ukuzwa uma izokwenzeka ngokungajwayelekile ngoba babusheshe ebusuku ubuthongo nomzimba ukhathale nje bese ngizwa ukuthi kuzofika lowo muntu ntambama kodwa uNkulunkulu wasebuhleni Thixo ngamdela umuntu nami ngosawuzange ngidele ngobunye ubusuku uma ngizwa lento ukuba izawufika ngase ngithandaza kwesinye isikhathi uma ifike kahle lento noma ngithandaza ithi hayi nasekhaya ukhona shembe uma ngisaka uMnazaretha ifike ithi nabazali bami banawo le ngubo uma ngibeke nefoto ithi nami shembe ngiyamazi kodwa nkosi ukhona usuku lahluka kwezinye insuku yafika lento yangena ngomnyango ngayibona lento ukuthi angiphekulele kwakusathi ngenelele lobuthongo yayifingela lento ngomnyango ngathi mangithi qobo ngizama ukuhlehla isifika kimi ngathi namhlanje lokugcina uhlezi ukhuluma ngalo shembe wakho namhlanje lokugcina ngithunyiwe phambi zokuthatha ngayibona uNkulunkulu omhle wasezulwini uNkulunkulu wasephakameni ngiphume emzini wakithi endlini ngaphuma nkosi ngesango ngilandela lento abaziye endwedwe ngazibona ngivule ebhoxa ngashona phansi ngomkhukhuzo imlo emzini yathi ngilandela lento
ngashona phansi ngadlula emtebheni ngashona phansi nalento siyahamba lento yenzeka ngokusheshsha abaNazaretha uma uNkulunkulu sidlula noma siqhamukela emzini wakabheka uZulu Nkosi ngabona kuphithiza uma sengiyodlula isango lakabheka uZulu ngase ngicela kulento ukuthi hawu ngibona abaNazaretha lapha kulomuzi ngicela bangene ngivalelise ngoba ngezwe ukuvuma nasemoyeni wami bangiyahamba namhlanje ngangazi uNkulunkulu asephakameni ukuthi umuntu mayehamba zonke izinto ayithanda ziyadlula nabatwana Nkosi ongabele bona emzini kababa ngaba bona bedlula namakoti nomama ngabona nje bonke kudlula lezinto esukuzithanda uma uzohamba ziyedlule zisheshe ngiyacabanga uNkulunkulu sikukhombisa ukuthi kokugcina uzibona Nkosi yaseTheni bamaNazaretha ngathi Nkosi uma ngingena esangweni lakabheka uZulu ngathi Nkosi insizwa kaDopho igama layo uGosha yayihlabela amasanga engakavala ngase ngizama ukuvuma ngithatha lesabela kwase kuthi gquzu ngase ngithatha ngapha phana uNkulunkulu impahla engangigqokile kwaphoqa ukuthi ngishintshe ngoba nomdebe wawumanzi phela ngizobonga uNkulunkulu ngoba ukuba Nkosi awubanga khona umuzwa kabheka uZulu abantwana Nkosi ngabe Nkosi bafana nami ubaba omzala wahamba ngenyanga ezintathu mabengikholile ngizobonga uNkulunkulu ngifisa Nkosi isifiniza kithi ogama la ukusithini kumbule Nkosi baba omzala akazi ngambona namhlanje sengize ngendoda ngibona ushiphu usize lo uNkulunkulu engaze ngalikhohlwa Nkosi noma nganama kanjani noma ngajabula kanjani kodwa ngikhohlwa ukuthi ngizale indoda sengize ngenza ubudoda phambi kwabantu kodwa yena ngaze ngibone izimelo ngelinye ilanga emzini wasePhakameni khaya-ke yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma sotha ithi maNazaretha uma umuntu engathi indlu lendlu ibenomnyango ngapha ibenomnyango ngapha athe phakathi umuntu bese ngqongoza umuntu ngapha omunye ngongoze ngapha lo muntu angavula ngaphi lo phakathi ayisethula amadoda ithi Nkosi bese kuthula kulomnyango ngapha unongoze kulomnyango ngapha lo muntu angenza njani bathi baba ngavula kulomnyango unongoze ngakho ithe kunjalo batana basePhakameni uma niza lapha ePhakameni nizongongoza Nkosi siyabonga ngqongqoza sicela Nkosi usibonge sihle Nkosi nasithembe nje baba Nkosi kusene kusene kepha wena Sita Oba
Thixo wasemseni bamaNazaretha ngiyazizulu Nkosi alikho elinye igama sinabantwana abancane bakuleli bandla esibona Nkosi lifanele ngaphambi kokuthi ubizwe ngokuthi uNkulunkulu wena awena nje Nkosi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abanye uNkulunkulu umfana oguqe phambi kwehamenti yasezulwini umthokozisi kaMnqabe yena semakadini ehlala ngasethempele ayibonge Nkosi ngoba silapha abantwana beNkosi sizophuza impulelo omkhulu unyazi wethu ngoba noma izinto zikhona emhlabeni kodwa Nkosi sibona konke noma ithemba sesiphelele kuthina kodwa Nkosi mawuthi uqhamukile nomgiva wakho Nkosi nesigqoko sakho ucocoza ukongena ethempelini liyabuya ithemba Nkosi kithi umfundisi uMngoma ngelinye ilanga uthe wayiphethe inkonzo mabekomba abadala emzini wasekuphakameni eyishindaba kaShembe phakathi nendawo nenkonzo akhulume ngey'mvuzelo zezulu athi uma ekhuluma indaba kaShembe esethi iy'mvuzela zezulu seliyayigcobelela-ke ubaba ilanga manje seseqedile inkonzo umfundisi wenkonzo eseyibuyisele enkosini yamaNazaretha isiyagcobelela inkosi yamaNazaretha ithi maNazaretha ukube ngami ngabe mhlawumbe niyambuza umfundisi uMngoma ukuthi yini iy'mvuzelo yayisibuza ukuthi maNazaretha niyazazi niy'mvuzelo ukuthi yini yayisithi ngiyikhala yayisithi imvuzelo yathi isilwane esithanda amanzi kodwa asihlale eduze nawo uthi sihlale endaweni ewugwadule uthi kodwa mase siwafuna amanzi uthi akukho okuzima endleleni ukuthi uhambe sewaphuza wayesethi njengoba umfundisi uMngoma ethi mina manane nezimvuzelo ezezulu usho ukuthi noma ngathiwa kumina mase umfuna uNkulunkulu phambi kwenu uthi noma kuthiwa imali ayikho kodwa uhogela uzumfuna ubaba uzumthole la engakhona ngoba silapha Nkosi ezinomhlaba hayi ngoba Nkosi sinemali noma sinani kodwa Nkosi izophuza empuleni omkhulu uwe Nkosi ngiyakhumbula Nkosi uveze uNkulunkulu bakho lapha ekhala kithi igulisa likwazi singizalayo uMasilango Nkosi wayese ekhisa iphaphu ngo-2009 wahlala-ke esibhedlela bamkhipha inkosi uthi ngisifudumele uthe methi niwela phezulu lapha ngosuku lokuqala wenkosi uthini ayisephela amandla lapha entabeni ngendlela kwagcwele ayisephela amandla bambuyisele emuva ekhaya bamthatha iy'ntathu futhi ezayithanda uShembe ngathi hayi ngeke saniwele ekufeni siye kumntakaShembe simbone khula phambi kwethu zomthatha sizombeka eklinika alithole usizo mayifika lapha eklinikhi esibhedlela kuthiwa nalelo elinye iphaphu selinenkinga sekufanele manje kubona kahlale la esibhedlela wahlala Nkosi emnyango ithi abawu-4 Nkosi sihamba sifuna Nkosi ezinomhlaba ukuthi kuzowenziwa njani baze bamqambe igama onesi lapha kwathiwa treatment failure ngoba wonke amaphilisi ayikhishwa Nkosi kodwa ayingasebenzi kuyena alikho Nkosi eliyithemba esinalo ngoba zikhona izinto ezasemhlabeni kukhona nje indoda ethize esake sayalelwa yona kwathiwa siye kuzo yafike yanquma Nkosi yamaZulu ngizama ukuveza ukuthi uShembe ukugcina yafike yanquma yathi hawu nakanjani uma wakho nabafana ngoLwesine nakanjani efuthi umuntu wazi ngoLwesine nakanjani uzobe sehambile emhlabeni ngase ngibe nenhlanhla Nkosi ezinomhlaba ngakubona ulapha eKhawashi hayi uShembe akasebenzi ngoba usumbona ngoba ethela ukuthi uShembe usebenza yonke indawo kodwa umzimba wasemhlabeni ikhona ngoba ethela akekho la kwelinye izwe usiza abanye abantu amen ngakubona lokho kithi Nkosi ezinomhlaba ngithi ngiyele solo lapha ngiyakubona Nkosi uzopheka labo abasebenza lapha Nkosi eKhawashi yakho ngase ngisondela kuwe Nkosi ngoba kwase kuvela odokotela bathi cha ikhona i-medication esingake simnike zona kodwa akusakunaso isiqinisekiso ukuthi izosebenza kuyo sizobe sizoyithesta bayibala izinto ukuthi cha-ke uma kwenzeka le treatment ingahambisani naye uzohamba ngiyolithe impilo yakho yonke noma sanganelwe ikhanda bayibala izinto sasesineyaza nathi ngoba isalikwazi phela siyasithanda ngase ngiyibika Nkosi ezinomhlaba kuwe ukuthi umbuzo Nkosi wangibuza kona wangibuza Nkosi ukuthi ukusiphi isibhedlela hayi ngiyazi wezulu uNkulunkulu wangibuza ukuthi ukusiphi isibhedlela ngase ngisho Nkosi yamakhosi ukuthi useKing George kanti Nkosi ezinomhlaba ngibuza ukuthi ukusiphi isibhedlela wena Nkosi yakhona angizange nje ngimtshele uma ukuthi usengibonene nawe Nkosi yamakhosi ngafonela umfowethu ngathi mfowethu kanye sengiyobika kubaba wathi ubaba ukusiphi isibhedlela wayesethi wona amaphilisi kakufanele thawathi lawo ngathi asahambe siyosayina kusasa masifika ngakusasa esibhedlela siyafika umasiasi mkomele ukuthi uyazi unyazi wayengakazazi alibone ngoba walala esibhedlela kwaze kwabi leyo ndaba wayibona nje emafonini nasemaphepheni kanjalo
uyazi ngithe ngifeli la empetheni wakhe-ke wawumona umuntu uma esuke eqhamuka lapha kwilisti ezephasejini kanjalo esibhedlela uthi wathi mayibuka wathi hayi lokugqoka phela ngiyakwazi inkosi yamalanga egqokayo uthi wathi selibona unyazo ezulu luqhamuka luza kuwe ngqo lafikela msanga esibhakela la esize khona ekuqaleni lathi inkosi ibuthi zuphelile wayesephenduka ebheka le ma ephenduka phele umjiva la ngemuva ubhale u100% unyazo lwethu ngesikhathi mina ngikuqapha washi ebuza uthemba ukuthi ukusiphi isibhedlela kwaya kuye same time ngaleso sikhathi uthembe akasebenzi malayivarende uthembe ukhona indawo kuphela nje ukuthi imthembe inkosi ezilo mhlaba khumbula umndeni wakithi inkosi umsebenzweni namuhla konselo senguwo Khuliswe imini mayengakadlanga abaphumala kimi yayikhetha inkosi yasemhlweni namazulu nomntwana ogugile isimosisa kanjani enqobile ethempeli khona lapho ehlala ibona inkosi Nkosi yamakhosi zokhuluma indaba yakho ngithi mangikhumbule bese ngikhumbula elinye ikhehla lakamthizi lasendleleni likhohle lelikhehla leli khehla lubaba kamzanele umthizi wasesikhawini ubaba uhlala uqala nabathi esihlangene ngayo leyo nkosi kodwa manje ayizongisuka kakhuluma ethi ukude kuphakameni ethi ungakhola ukhola mhlawumbe unephili elilodwa leli lokusiso uyolisho uqale uthi siyofunela esibili lokuyiphethela lokubhadadiso bese uhlumuka sibabonile abantwana benkosi nabanye sasinabo ngaleli yalanga noma sibafishane esasinabo kuyo lo muzi wenkosi inyanga yezulu ngiyakhumbula ngelanga sikhumbule sizoqo enkosini uphungo lenkosazana sasibafishane intombi engezala ubaba engikhulisile yayinike ziyishumi ithi wofika umele lo muzi wamini ukuphile bese ucela ukuphasa yona nto eyicelwa ngaleso sikhathi sibancane uma sesifikile lapha eTupiya sengiyabona sengiyakhumbula uthayi le mali ningakhulu bese ngiyihlakaza bese ngisala isihlanu u50 cent bese ngifika phambi kwesihlalo ngithi inkosi ngicela engicelayo bese lihleka uthungo lokwenza yasaziye nawe leso simanje bese sihleka bese sithi hawu ugogo wakho ukunikeze emalini bese ngikhawa umalo bese ngikhipha bese libona inkosi ukuthi ngiyadumala noma ngiyethuka bese nginika isibusiso bese ngihamba kodwa ngikho lapho kusendaweni yokuhlungula ithi leli phethela kwamkhize kuyenzeka ukhule kuleli bandla uthi mawusumdala sengabe uyongena ulungelo yakabheka bezayo bese uhlungula ngiyakhumbula indaba elakhulunywa ubaba umfundisi Mathunga kwelinye ilanga
uthi kulensizwa ekhule kahle kuleli bandla ikhulele eNazaretha elizenza zonke izinto kodwa ithema isifike ukuhlubuka isindala waseyibiza ubaba wayo wathi mntanami angifisi ukuthi uphume kuleli bandla lensizwa yaqhubeka yenza izinto zasezweni eyakhula ingazenzi esingena ukugula kwelinye ilanga Wase uyigcina lokhu ukugula uthi baba Mathunza sasihamba siyayithandazela sema siyithandazela kuhle sibona ngempela ukuthi umoya lashaya khona phakathi kwethu phela kuyenzeka ukuthi manikhuleka uze na umoya ushaya khona la kodwa mawulindela ngikho kodwa la ngoba sengizomnene kodwa uthi ubaba Mathunza ngoba sasilindile simuthi njengoba ukhona phakathi kwethu uthi wasebhonga umuntu kulensizwa wabhonga umuntu kulensizwa uthi satha siyibuza uthi ngase ngiyibuza ngithi ubani wena uthi yayiphendula lelizwi lalendoda lithethe lidayile khuluma kulensizwa kathi hayi mina ngusibani ubaba wakhe lo muntu engimthandelayo uthi umina futhi uma kunjena ngeke sasinde ngoba ngadlula emhlabeni umoya wami ubuhlungu kakhulu eshubuka indlela engangimkhulise ngayo leyiba basalethibheka siyokwenza njani uthi sasezithi insizwa alesinye enkosini ulanga phuma silothe uthi uyayiphendula lendoda ikhaya noma ngaya kodwa ukhiya wempilo yakhe senguthathile ngawusa kushebe basalejabula uthi hawu ngokusekusebe futhi ngaphile basebehamba bathi Nkosi yayisemkhayideni babefika emkhayideni uyayisondela esihlalweni Nkosi ngobika nangu umntwana wakho akaphilile isiyabuza Nkosi ngile namthandazela ngaphendula Nkosi ngesamthandazela kodwa sema simthandazela kwakhuluma ikhehla kuye yayisibavala yasekhaya ningabe nisaqhubeka ubaba walomfana ufikile lingonginikeza uphile uthi lo mfana aphile base babe nethemba ukuthi hayi kuzophila kuthe kusayinjalo yayisishintsha ukukhuluma yathi hayi kodwa kubuhlungu ukhiye wakhe uthathe ngumkhosi olwandle lo mfana umfuna esile uthi hayi hambani ngibuyisele ekhaya kodwa impilo yakhe ikulele kuyise uma kushuyise uzawuphila uthi baba Mathunza sesiyithatha lensizwa sasesihamba uthi lahlala inzwana lensizwa wayihlaba ukudlula wahlaba ukugula esivele emhlabeni ngoba yaphuma endabeni kaNkulunkulu uyise emkhulise ngayo ithi Bhetheli thina ngoba sikhona nje obaba uNkulunkulu ibona abazali bethu Nkosi busise ngizini Sala